Kobe ngithandile wangifela esiphambanweni because he loved me so. Because he loved me so. He died for me on Calvary. Hallelujah. 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 Hey, ngiyathoba bazalwane, ngiyabingelela egameni likaJesu. Amen. Hey, angazi njalo mangiza phambili. Amen. Ngeke ngithi mangingedwa noma ngisehlala. Ngeke ngizwe ivoice yami iphuma kahle. Hallelujah. Ngeke ngizwe ukuthi cha ngiyamemeza. Kwesinye isikhathi ngisho ngikhuluma indaba. Ayi ngeke ngibone ukuthi cha ivoice yami iyaphuma bazalwane. Kodwa mase kumele ngikhiphe la kufanele khona ngiyeke ngizoqhaqhazela engakwazi. Hallelujah. Ngiyababingelela abangcwele egameni likaJesu. Hallelujah. 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 Ngiyababingelela abangcwele amazibulo egameni likaJesu. Ngithi angizodumisa uJesu bazalwane namhlanje. Amen. Uyethu ungema ufundile ukuthi angabe sathi wasindiswa abesethu uyasindiswa. Ngizosho lokho nami ekseni ukuthi ngasindiswa, ngiyasindiswa, ngizosindiswa. Hallelujah. Into engifunde ngokusindiswa ukuthi ukuphunyuka olakeni likaNkulunkulu. Amen. Kwesinye isikhathi uma sikhuluma ngalokho inkosi yasifica sikiko kube ngazuthi sekuphelele manje kanti impi isala. Hallelujah. Usho njalo umhlabeleli wecilongo ukuthi impi isala. Hallelujah. Uthi umhlabeleli mhla ukhathazeka emhlabeni la udiniwe aphelile amandlanya balizibusiso aziningina. Bonga inkosi, bonga inkosi ngazo ungasolika. Balaphela, balaphela, aziningina. Bonga inkosi, bonga inkosi ngazo ungasolika. Hallelujah. Hallelujah. Bazalwane ngizodumisa uJesu. Uyile wangithola ngisemanyaleni. Uyangifundisa futhi usuku nosuku. Noba namanje bazalwane. Lithi izwi likaNkulunkulu. Isono siyangqongqotha ngasemnyango. Ukuncanela kwaso kukimi. Bese lithi kodwa mina ngimele ukukunqoba. Hallelujah. Ngisindiswe bazalwane ngimubi. Ngiye ngithi kusukela ebuncaneni bami angaze ngaba ngcwele. Kulezi insuku uJesu ade ngikhumbuza ukuthi sona esigqilaza ukuphila kwami
ebengingasinakile, isono semzindlu. Haleluya. Kwesinye isikhathi bazalwane kuye kube ngazithi uma uzindlile nje kudlulile kanjalo, kodwa njalo uma ngiyothandaza kulezi insuku ngizukusolwa maqondana nemzindlu ukuthi uJesu ungifice ngijola, wangiphula, kodwa kusele imzindlu. Haleluya. So ngiyafunda nje bazalwane ukuyisa. Uthe omunye umzalwane wathi uDavide wayekwazi ukuyiletha konke lokho abe nesono ngakho. So kulezi insuku nami ngikhona ukuziletha konke. Benganakile bazalwane. Inkosi yangikhumbuza ukuthi cishe beku-2017 ngisenkonzweni cishe kuyephasika enkandla ukuthi khona omunye umama oweza wazongitshena straight isikhonzo. Wathi uyamkhonza uNkulunkulu. Wathi kodwa mfana wami imizindlo yakho ayihlanzekile phambi kukaNkulunkulu. So inkosi ibingikhumbuza ukuthi namanje imizindlo yami ayikahlanzeki. So ngiyamnxusa uJesu nakulokho bazalwane ukuthi ayisize impilo yami. Okunye ngizophakamisa ngakho uJesu kuleli phasika bazalwane kwenzeka into ebengingayijwayele ukuyinaka. Sithema saye ephasikeni inkosi yagcwalisa kimi ukuthi ngesikhathi abantwana baka-Israyeli bephuma eGibhithe wathi sebakhiphile bahamba bafika ngasolwandle olubomvu. Kwakhona la khona uNkulunkulu efuna ukubonakalisa amandla akhe. Wathi ababhekane nolwandle, kanti ngaleso sikhathi amaGibhithe abalandeli. So benginempi bazalwane. Ngiyamkholwa uJesu ukuthi usengikhululile. Ngike ngahlaselwa bazalwane indaba yama-accident. Kodwa before uJesu engizisa kule ndaba engiyo, ungikhumbuze ngaleli viki lokugcina sizoya ephasikeni. Bengiphuma nje emsebenzini bazalwane, ngiyashayela bese kuba khona nje into engathi yangiluma la emlenzini wami ebaleni. Ma ngithi ngiyazinwaya bese ngizwa nje ithambo lombala. Bese ethi inkosi phakathi kwami ivusizwe lithi akwaphulwa nelodwa lamathambo akhe. Jesus, mighty God. Mangisacabanga kanjalo bengingakaze ngiyibale bazalwane ingozi esengene kizo. Kodwa kufikile ukuthi ngiyibale ngaleso sikhathi. Ngithemba ngiyibala kufikela kulo February losuka kimi. Ngathola ukuthi sengingene kuma-accident ikhathi ezu-7. Ngezwa bazalwane ukuthi muhle uJesu akanakulinganiswa. Kwesinye isikhathi uma izinto zikwehlela uthando liyaphola, uzwe namandla ephela, kuvuke nokukhononda. Kodwa kuyathokozisa uma uzobona uJesu esimeni. Ngezwa bazalwane ukuthi kugcwele ukumdumisa uJesu, ukuthi akekho umuntu ongangena ikhathi eziyisikhombisa kuma-accident kodwa ngingaphulwa nelodwa lamathambo akhe. Ungigcinile uJesu bazalwane.
ungifihlile. Kwesinye isikhathi bengizwa ukuthi angisazi ukuthi kwenzekeni. Udriver ngiyakwazi, kodwa kwesinye isikhathi kweyogcina kwabe ngathi kuba mnyama amehlo. Ngayithola sengiphakathi nomgwaqo, ngizwa imoto isingishayisa. Angangazi ukuthi kanti ikuphi inkinga. Kwathola ukuthi impi isashisa. Haleluya. Kwathiwa zikhona ingelosi zizothola zikuyise kahle ezulwini. Haleluya. Jesu mayekhonza ngephasika uthi lesi sikhathi esephasika uthi ngibakhiphile abantwana baka-Israyeli eGibhithe. Uthi ngaphinde ngenza inhliziyo kaFaro ukuthi belikhulu ngathi akabalandeli. Wathi kodwa manje ngiyashintsha njengoba sengingenile olwandle. Wathi khona isikhathi laphela izwi likaNkulunkulu. Jehova wayilunguza impi kaFaro, wayilunguza esefile, wayeseqala ukubulala amasonto ayo. Lithi ife laliphambili lashintsha laba ngemuva, yase libagada ukuthi izimpinga besasondelana. Wathi uJesu ngenza kuwe lokho manje. Bazalwane ngiyamkholwa uJesu, ayikho impi eyophinde ingithinte.